Inuushow. Ali unnuk manna naghuaqaterput Maatalii aaneeraq ukaleq pulaartorivarput taanna 2019 maagnuummut nuuppoq tassa atuariartorluni ilisimatusarfim ilinniakkami ila ingerlanniarlugu maaniippoq aammalu tass Maatalii kalaallisut ilinniarpoq tikilluarit KNR ja Amma tas DIY-liatsinnik nammineqsuliatsinnik tas allagarsiivimmik takusaqarumaarpugut aamal quuiassuarnerm tungasumik isiginnaajaqarumaarluta isiginnaarluarisi Maatalii siullermik ilisaqatilaassavатсигит tas kalaallisut ilinniarputit unnummanna misilinniarpat kalaallis oqalullutit Kisiatas tuluttut naluleraangautuluttut oqaluttormarputit nutsertormarpakka maasiullermik kinaavit Quyanaq Maatalii aaniira saullu saki ukaliuyunga ningiura ani ukaleq atia amma ittura auyarlu ukaleq anaananguara lui ukaleq tava uangutamaat qatanguti sisamat mallunuqaqappunga ataaseq aninguaq nunuvomiutarsiaringa tas pannertuumerput pannertuumiutarsiaringa kisiani iqalummiutariunga kisia massakku nuumiurolor nuumiorulorla tas qulla aamnassarpat aataaginnarl ikillugu pingaartitarivat qulle qullera arnaleara imaattoq maani ilitsit uqaluppusi baaliuti uanga baaliuti tunivoq uannut baaliuti tunniussa alutorna iliniarpungut nunavunni qullaq qano ikittarnera aapi nunami suna nunivarpungut qullamnut ila taasumanni puisi oqsoq maani ila kisia massakku olive ulia so pisiniarpungut tas naliginnaasumik puisi orsua atortarparsi kisian massakkut ulianaliginnaasoq atorpo tas issuaasat atorlugit taavalu ukaliusaat atorlugit ikippat no tas atuarputi maannuummi ilismatusarfimi oqaluttualarsinnavi aapi kisiani tuluttut oqaluttorpunga massakku It's a master's in governance and sustainable management. And right now I am focusing on my thesis, Tanna Speciali. Ulapippunga Tanna. Kisia asammi naamassima. Neriuppunga. Aasamut naamassissaat. Tas inuiaqatigiinnu tungasunik ilinniaqaleruttorput. Specialiliorlutillu. Yes, tava sungiffinni sulerisarpi. I love to work with our traditional skills and learn more of our traditional skills. I spend a lot of time working on the skins that our hunters bring back to town after they harvest them. So seal skins, for example, kapiapunga, tuttu, amyak, masakku, uanga kammalo, Sophia Amundsen, mani laupo, Inuushow mi, nanok nanup amya kapiapo.
Naamasiliut. Api eqorsaavara aammaamiqsorpungut taapiareerpoq taan nanup amia kattorna innerfinut taana inniarpungut. Pissanganaq. Ja. Torrak nassarputit sukuyunni. Uko, these are some of the tools that I use to work with our skins. Qapia una ulo. Nunavomioqsanavoq. Do you know Bruce? Ta Wow. tunnit maanippo aan inuktitut allarpo inuvunga. Ipittoruussa. Assut ta ipissaat. Amma saliguuti oqsoq perpunga. Uko they stretch the skin when it is dry. Innerlik panertumi ila ta perpunga taan amia. Then I use this to This sarlu. api slipayuk. No one. Api. So these are the tools, some of the tools that I use for my passionate work, cultural work. Imato ulapippunga kulttuuri ila. Ta ummatiga, tarniga, timiga, qaqasaga, pilluarpu. Torrak. So onnu mukarusussimavit. I've been coming to Greenland for over 10 years. I visited. Maatalii poqaatigiva ukiuni qulinikingullerni maang nunatsinnutikillataasarsимавоq ассиингитсут никсулиақарлүни таамаасиллунил тас нунарпут ассут соқутигилерсимаваа ингаммик соорлнунавуми университетеқангиннера таанна эққарсаатигалугу культууритсинник аам пингаартитсинерпут таавалу ассиингитсутигут аам оқаатситигуллу калааллисул аам оқаатсит соқутигалугит тааккуа тасам соқутигамигит аам маан калааллис иликкарусуллун илаатигут маанга нууммут атуариарторлун. Doesn't happen at the same level in Nunavut. As well, the fact that you've been able to marry our culture through hunting and fishing and make that a large source of your economic development and your revenue as a nation state, has been something that I've always hoped to learn more about. And I'm very pleased that, from the welcoming of the people of this country, that I've been able to live here peacefully and learn a lot, because you across Kalaallit Nunaata are our role models. Maatalii angiinnaq tas utorfiaqqilaassavатсигит аама атсит таанна оқалуттуассартақарами таанна ангин тикилаассаварпут тасса массак DIY-лиатсинник такусақассаагут тас аллагарсиивик наммин сулиарпут такулаассаварпут.
Maatalii DIY-liortarpit. Do it tagnammen sulia, do it yourself. Do you make something? Oh, uku kami mersoppunga. Nammen mersukkatit. Imaatok iqalunni tukisigiappeqqappungut maani ilitsi kittaqqappusiila taakani ilinniarpunga qanoq mersoppunga uku kamik. I had very great teachers who helped me with every part of the kamik. We had to chew on the atunga sad, ape, uku, and sew each stitch. And kammaga numil kittani. I met her at Kittat, Charlotte Kreutzmann Peterson. She made these for me. And then Alersira, I learned from a great elder in Kangatlinak, Nunavut, Monica. She helped me make the Alersi. Des ilinniartittisoqarsimallun pikkorissunik namminermersorsimavai atungerlunilu taamaasillun aam kigutin atorluit atungersimavo mersorlunilu kusanat Qoinariussaq. Des atsit Maatalii aaneeraq ukalu. Oqaluttuassartaqarpoq. Ta anaananguara 1980 sisimiumi ilinniarpoq atuarfimmi. Ta anaananguaq sisimiuni atia aaniraq ulsin. Ta anaanaga isumaqarpoq aaniraq ulsin uumat angeq. She was always willing to teach and she was so loving. Tava uanga inugama tan ati tunivok uanno amma. Ati uppas. Api tamasakku panik ilni papa kapunga inguta kapunga and uanga ama anaki Kalaallit nunani ila inui nunani tama puman atia kapunga. Des atiussaagami aaneeraq ulsinniugaluamut des anaana sisimiun atuarnikuusimaam fiassikkunni taava taamaasillun tas atsiat ila ernutaqar tassami ernutaat atsiussaariarma taa aanaqqiusaavoq qantaasarnerpaa tassa maluginiarsimavat aamma kultuurikkut assigiissutsigut Ilumartumi. Like starting with our children, how we love our children. Akati amma tama pungatak. We love our babies with our whole heart, and sometimes Kalaallit think that we're too aggressive, you know, because we like yell at our babies. Tassa Maatalii kultuuritsinni assigiissutsigut eqqartulaarpai oqaatsigut assigiiffeqartoruussuupput aam atisagut soorlu kammiit assigiingitsullu nerisagullu aam assigiittarluti taavalu meeqqanut inequssuusisarnerput aqarsisarnerpull aam taak assigiinnerarpai taamaallaa taakkua nunisiataanitsinnit assigiingissutigiinnarpaa taak uoqallunaani Kalaallit qallunaani nunisiataanikuulluta ukua tuluit tuluttut oqaluttarnerat tas erniinnaq quuyassuarnartumik isiginnaaqalaariarluta inuippisinnaat staaffiinut tungasunik soqutigisaqarnerit taavalu siunissam qanupilersaarutaqarnersutit eqqartulaassarput Ussi qassaqarpunga uangalu ilsulla ilulissaqanuingaaju tassa nuannerunartissinnaavaqa imma takornariarfigilar feerialaarlut illumi iya tassaana suliffingsara neqorfineqarama suliffingsarnut sinneqartertoq ilulissanut
таавалу писортангуссасунга ай тассан имаакками уаамнеқарорфигитиккама сулиффиннингаанниит qaqortumut илинниартитсисунгуссасунга лионормилиннерфам qortum nuulerpaat аама алисарнерма qattisоqarfi илуссаннуутилерпаат таасоор иттугморлутитаакани тас aquttisuunngorniaruarpua тааннеқорфинеқарпуга тассал уа акуеререрлугу аллап аторфигатигулерпа уа исмаарлун аярнавиангиттоқ таавам qanoriссуу меэққагуллуармаани меэққеривитса туарфитсиллуаннарину уангуллилуаринер таматтал акиссарсиақарлуарнерулерниссар илуатигиникууллу таамаам ангерига кися сунафам ил qanumtaa илиуссагатта таилқаортумақартариақарпиит тас аллат акуеререрпара аторфига аллаптигулерпаа маанигиннассагутта пиилерпассуит кисаннил меэққагут окей ана наликкасаатсуумун наалаккарсаарлута аюнгаасоқ алиангиссоқ сумут сумунуссанерлута асисангуара имма наамик меэқарпалуппаллаан тааматунгиттоқ киса эққарсарпунга иммақа уаққақортумукарсинааву нукарлилиарпунассарлугу таа иллит ангаюллилиарпут илагалугу илулиссанукарлутит укииллу таа ималуунниит укиу аффа қан иисагулуарпиук таависсааққаллута киуаффаа миннерпа таа орин катерсиллута таасмакиорна татаассум кингорна сааммиунам сулиффеқарфиннуутитсисартут аама маанигиннерсиннааву кисаним таа аллан сулиффисарсиортаагассаан уа аю маанигинақисами нута аллам сулиффисарсиорлута ап аторфунатитсиумаарпут тигиситсиллутиллуунни ила таанскиниммиаси тикисеққииннарумаарпут эда малла сулиффиссарсио маанигиннссуун таавала ой маккунин орлаан сулиақарсиннаавун эда илин туллуарторуйу ила тохай Isqoissuarnerm tungisum takusaqalaarpugut nuunniarunnaartulliaasiit Maatalii tassa illit aamtikeqqaaravit maangnuummut арлаати оqaatin tungisum paatsoorner tissinartun oqaluttuassaqarputi Imaatoq inutisu Kalaallisut they're so similar. Ilitsit ataaseq mallu pingasut sisamat tallimat ila ta inutitut atauseq maqquq pingasut tisamat tallimat. So similar, but there are some times where things aren't so similar, and I've experienced some pretty crazy stories because of that. No tikipunga ila August 2019 imi. Kasi amallasu peqappunga nunavutta nunavun nut ta ullorpingasu ulapippunga illunutaaq iqorsaavara ila unpacking everything and then kammaga allappoq messenger imi ulapippi api kisia sooruna aperipunga I'm going to take you to spa Buanga. Iloaq, pisangana. I'm so tired. My body's so tired. I'm going to go to the spa and I'm going to get a massage because I need it. Kashu ngai la timiga kashu. That. We went to the store, Spar. I thought it was Spar. And I was like, so na mani punga. Ismaka punga soda pisinya pop dava ila. Dava spa munya. He said, I want you to know the stores near your home. Okay, thanks. Are we late for the massage? It's like, sumut. Isli okaputi spa. Na una spa. I almost cried. I was so sad because I thought we were going to go to a spa, but this is a new word for me. Tana Kalaallit nami, because yeah, it's a new experience. Tässä tuluttuila spa
isumaqaram masaasiartillun tagiartortilluni taasunaappisiniarfik spa ta isumaqarlutit masaasiartikkiartulu tagiartortikkiartulu ullo aallat spaamippunga ila ulapippunga ullu ilisumattusarfimmi ila qasuunga qaqasaqaqasuvo ta I didn't have the energy to cook inganaamik isumaqarpunga spa mood I'll just buy something from there. And I was like, okay. And when I'm tired, you know, I try to think in Kalaallit to speak Kalaallit. Because where I'm in Kalaallit Nunaata, out of respect, I'm going to speak Kalaallit ila. But I was so tired, I was thinking in Inuktitut. And when I was finished shopping, I asked the young male cashier, I said, "Puuk kappi, puuk." And he was like, "Isi angel." And he was so shocked, and he just walked away from me. And I said, "Sui," and Anna Aslat to give, like she came and she was like, "Suna," I said, "Puuk," and she said, "Puusyak." That Inuktitut puusyak is pork. Kisia Kalaallit Nunaata Aslat ila. Hey, Inui pisinnaat staffin tungasun soqutigisaqarputit. Taanna The Last Ice National Geographic Channel ikkut peqataaffiginikuuat. From a very young age, I started to become interested in protecting Inuit rights. Because in Canada, there's so much racism against Inuit. We're considered second-class citizens. This Maatalii oqalittuariva naatsumnutsilaassawaqa Inui pisinnaat staffin tungasunik soqutigisaqartuugami. Taamaasallunil una National Geographic Channel Sulia The Last Ice peqataaffiginikuuga Inui pisinnaat staffi illersorniarlugit ilaatiusaqqummiussillutik taanna ааллакаат тассиа имақарпоқ. Called The Last Ice. It's about Inuit rights. It tells our story of colonization, and it also shares the story of strength from our culture and our interest to continue to live in Inuit Nunaata safely. We actually call on the international community to respect Pikyalasosoq, the area between Nunavut and Kalaallit Nunaata, so that we can ensure that we can keep hunting the animals that we hunt and thrive off of from eating, and we can keep traveling safely, our hunters and fishermen. This Nunavumi Inui pisinnaat staffi naqisimaneqaramik taamaamat Maatalii taan peqataaffiginikuuga aamnunatsinnu tungassuteqarluni pikialasorsuarm tungassuteqarpoq taamaam taanna Disney Plus ikkut aam takutinneqartussaavoq kisia taan annikitsumik takusaqarfigilaassaarput. I don't have to wear a watch when I'm hunting. It's just me, my dogs. It's the life I want to live. Today the ice is not forming anymore. We need to protect the environment from the outside world. With the sea ice diminishing, the whole food chain is affected. The old hunting grounds, they are just history now. Everything is changing. I don't think we can underestimate how profound an impact past policies have been on the Arctic people. A quarter of all of the unexploited oil and gas reserves in the world are located in the Arctic. We're going to lose some species, there's no question about it. Without animals, we cannot survive. There certainly has been a breakdown of our way of life. Our language and our culture is so connected to our land, our water, and our ice. The stakes are so high for us. We're not going anywhere. Wow, torrak. Das Maatalii aaneeraq ukaleq pulaartorivarnun naghueqaterput. Naggasiutigalu inuusittunut qanuuqariartuuteqarusippit. I think what's most important to portray to youth is that we should be really proud
of who we are as Inuit and where we come from in Inuit Nunaat. Täs Maatalii naatsumek nutsissava oqariartuuta inuusuttanut täs oqaatigivaa inuit uagut tulluusimaaruutigisariaqaripput kultuurerput täs inuusaaserput taavalu una naqisiman neqartarner naqisimannittarner qaqortum amilinniit ilaatiusoorl qangarsuaniilli qaqortum amillit silatunerusarnerat imaluunniit qaffasinnerusum inissit neqartarnerat taanna ilumuungitsoq tas oqaatigivaa nunarsuarmi tamatta naligiittugut taamaammat uagut inuit kultuurerput ulluusimaaruutigisariaqaripput taamaasilluta uau pingaaruteqarami tas uau inuit kultuuritta suli ааллуннеқартарнера таамааммат туллуусимаартариақартугут ималу инуус туллуусимаарутигисариақараат инуллутик оқаатигива Maatalii qoyanaruussua pulaarsinnаагавит аюнгиккиналу Milli quyunariussaaq. And if I can say thank you to all the people of Kalaallit Nunaat for warmly welcoming me here. I'm very grateful. Pilluarpuna asoriussaaq. тасниххасиутиалу оқаатигива калаалланут калааллитигиллуаққусарманни қуяллуни нуаннер пулааравит Assut nuanneq ия quyunariussaaq. иллиллу тасса Inuushow тамаангнаамассиниалиссаарпут қуяна исигиннаарасси пигасунгорпаллу исигиннааққинниарасит